Ljudi, umjesto vas smo se okuražili na bojanje jaja prema uputama s interneta. Jedan od načina bilo je bojanje u ljuski od ljubičastog luka, što vjerojatno radi svačija baka. Dakle, ogulili smo 6 glavica luka i stavili u litru vode. U tu vodu smo dodali 2 žlice octa i ljuske i jaja smo ubacili odjednom i kuhali 15 minuta. Nakon što se boja nije odmah primjela, ostavili smo da malo odstoji i rezultat je ispao ok, moglo je biti malo više luka. Drugi način je bojanje jaja s pijenom za brijanje i jestivim bojama. Internet kaže da trebaju jaja biti ona bijela, pa smo mi pokušali pronaći neka najsvjetlija. Po pijeni smo ovako pošpricali boje, a potom dodali ohlađeno kuhano jaje. Internet kaže da treba stajati 20 minuta, no nama se to činilo premalo, pa smo ostavili nešto duže. Izgleda da ni to nije bilo dovoljno, jer smo dobili samo malo zaprljano jaje. Treći način je bojanje kurkumom. S ovim načinom bi jaja trebala dobiti žutu boju. Dakle, na litru vode smo stavili 3 velike žlice kurkume i 2 žlice octa, ubacili smo jaja i kuhali 15 minuta. Budući da se skoro ništa nije primilo, ostavili smo da stoji u vodi otprilike 2 sata i na kraju smo dobili jaja skoro identična kao prije. Vjerojatno smo trebali malo duže držati ili staviti više kurkume. Još jedan old school način za bojanje jaja je bojanje crnom kavom, a time bismo trebali dobiti tamno smeđu boju. Prvi korak je da napravite baš jaku tursku kavu koju vjerojatno ne biste mogli niti popiti, a onda u to ubacite jaja i ostavite da se kuha 15 minuta. Nakon toga smo samo isključili indukciju i ostavili da stoji neko vrijeme i nakon 2 sata smo dobili nešto smeđija jaja. I na kraju, način koji stvarno funkcionira, bojanje jaja crnim vinom. U lonac smo stavili jaja i litru crnog vina i ostavili da se kuha 15 minuta. Nakon toga smo sklonili s vatre i ostavili preko noći da se u tom vinu i ohladi. Martina koja je ovo radila je bila dovoljno pametna da jaja pažljivo vadi i stavi na rešetku da se ne stvaraju mrlje. I na kraju smo dobili ljubičasta jaja sa šljokicama. A kako vi bojate jaja? Pišite nam u komentare.